بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Muna-muna inkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupud sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta salawat iban salam tap panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was dahin dito sin pagsarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala iban magsarang sukul kami kaniukatan amuin way nagbatilaw yari bihawon di murungog di madya kahatiranan sin kita niyo ha program biasin waktu ini pagbalik-balikan sin kita niyo bang biya mga wayrunda udur na to mapuas dahin dito hitukbal na mo kaniukatan in salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan na muha kami Islam biasin pagkabiyaksahan yari kita niyo masih kitab amuin pagyanon kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah Sheikh bin Baz. Kaya lawayan na to na yung pangadjian amuin panagnaan hikarwa sambil yari nakita niyo hikatu alhamdulillah yung panagnaan amuin suratul Fatiha iban simbya amuin mga haupu sura layang halom sin Quran hikarwa ni amunain rukun Islam 5 nasabot na to in amuin makna sin la ilaha illallah iban sin Muhammadur Rasulullah iban sin maniu tiu nasabot sin kita niyo in puas dito amuin dahil mga salagu-lagu rukun sin aramata niyo amunain sambahayang iban sin zakat iban sin puasa iban sin paghaji inya tu biya long tali abay-labayan na to sadya insyaallah hatungod sin sambahayang dumatong da kita ni umat to maparagbus na to bang biya dinin hantangan sinamuin pagsambahayang biya sin pagsambahayang sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab dahin dito hatungod sin pagsambahayang iniyan dahin mga salagu-lagu rukun puasin pagyanon syahadatain pagsaksi pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta pagsaksi ha amuin junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam insiya ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala salta iban rasul niya pagubos amunain parakala sin sambahayang hatungod sin sambahayang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli amun atoy namuin upihan natutuod in pagsambahayang nato subay biasin namuin pagsambahayang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihayaon nga kita niyo haamuin maudu pangadjian hikatu amuin arkanul iman rukun iman unum yari kita niyo haamuin pagyanon rukun iman unum nen iman mga palanggungan na muha kama Islam nakabutang siya nakatampat siya yari hapangatayan sin kita niyo ini parakala sin atay sin pagparat saya sin amuin kita niyo dahil ha mga amuin subay na to palihalaon sabab yung pag-iman ini amuin usulan tinggilan sin hinang sin amuin kita niyo bang di mayaw in pag-iman di maraming pagparat saya na to in kihakad na to iban sin amuin panghakad na to insyaallah subhanahu wa ta'ala dumayaw in pag-iman in kakahinang sin kita niyo no? Iban in pag-iman hasupaya sab siya dumayaw tuod subay ra siya amuin timinggil hapag mabuka pa Allahu subhanahu wa ta'ala subay aun tinggilan niya pag mabuka pa Allahu subhanahu wa ta'ala in pag-iman mga maastay mga hodna mo akama Islam bang sadya ini amuin in manu siya in pag-iman niya tartanto kaya kahakad ne namuin rukun iman unumini wayrun daing hambuk daing kaniya amuin pahil sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin maagad na to iban kakitaan na to in pagyanon sin Tuhan nato Rabbul Alamin halom sin Quran
man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, isiu-siu ren ka tu taniu amuin naghinang marayaw amal salih deng naman hausog iban sin babae, salta labay ren haamuin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, atin niya dihilan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhianan amuin mahanong kasadyaitraan, kabuhianan marayaw, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, salta puas din dito insalaggo-laggo amo inirihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, gandahan niya karayawan pahala hasabab sinamuin kakahinang singkita niyo pag-amal sali labi-labi na namuin pag-iman nato pa Allah subhanahu wa ta'ala, dunya iban sin akhirat. Ang kanna in agamatan yung Islam subay tuod dihilan waktu sin pakanya iban salta subay tuod bogbukan sinamuin pakanya in sabab yari in karayawan katan, yari in kasadyahitraan, kasanyangan halawm sinamuin pag-agama bang kita nakasud hapalda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihayaon maniu tiyo kiaro rungukan sin kita niyo in suy sinamuin kahalan sin dunya, diurungog nato kikita nato bang uno naman inji majato bihayaon na inyan dahil mga kakahinang sinamuin manusia. Muna in manusia wala nagkahagad pa Allah subhanahu wa ta'ala, sababin dunya ini ubos niya diayaw sin Tuhan Rabbul Alamin sa nagkangi kaniya amuin manusia halaw man niya kana in banda kato tin sin Tuhan na Rabbul Alamin halom sin Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, amuin dunya ini ubos na piarayaw piahantang marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, biutangin luun niya kataning kalalagan halawman niya law na sin Tuhan Rabbul Alamin parman niya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ayaw na to amuin kangiun in dunya ini ubos na piarayaw diayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna dahil mga amuin hipaglarak hipagkangi sin dunya amo na yung pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita nato inamuin mga manos hadunya bihaya umang biyadi ni namuin pagmaksiyat nila patuhan nila Rabbul Alamin in hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala halalun in hiyalal haramun in miyangi marayawon na bihato na namun kahalan si manos hakan na bihawon jimato na jimato hawaw sing gumiini. Hangkan na bangkitan yung mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala simatan pag-iman kaniya mataud ayat iban hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kulangin waktu nato amuin long ta sabuton nato di katan in kitab ini kitab amuin maniu tiwang man nato kahatian ni maksud niya na insyaallah subhanahu wa ta'ala aun dalugal niya amuin pagpaduakan sin kita niyo insyaallah. Hatungod sinamuin rukun iman unum impagyanun iman hati niya inini para kala sinamuin atay sing kita niyo ang pain iman ini ang pagyanun hati niya subay siya hipamung salta makadinhinang iban sinamuin itikad in iman hati niya magtaas siya magsung siya sabab sing kakahinang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabaing pag-iman sin tao sabab sinamon paghinang niya maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan na lang ng kahupuan sin iman qawlu amal wa i'tiqad yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. In pagyanun iman amo na in lumabay siya ray nga hipamung sing kita labay ray hadila salta dumagbus ang gautaan sin ginhawabaran pagubos labay ray nga amuin daray nga pangatayan pagparat saya pag amun itikad sin kita pagubos sin iman ini sumung siya tumaas siya sabab sinamuin kakahinang nato marayaw salta lumammas siya maba siya sabab sin kakahinang
maksiat mangi pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasabot di ini nakawa na to hadis sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hadis mahaba panagnan ni Abu al-Islam ala khams. Nasabot ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban amun hadis Jibril amun yasubu siya parakala sin nasabot ini amun hadis Jibril naasubun Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin parakala sin uning pag-ianon ka Islam pag-uwas miyabot pa amuin iman sambil pa ihsan sambil pa parakala sin amuin adlaw kiyamat amuin pag-ianon hadithu Jibril dahil di nasabot haamuin pangadjian maudu sin kita ni katulong na arkan al-iman wa hiya sitta in iman biya de sab sinamuin ka Islam parakala sin Islam aun rukun niya amuna laung niya wa hiya sitta in rukun iman pagyanun amuna in unum parakala unum in taud niya antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi dahing mga amuin kalagguan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala iman sumabot kita ni ayat maniutiyo panagnaan si suratul Baqarah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfikun sambil pa amuin kay na po sa sin ayat apanagnaan niya yaon dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muna siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alif lam mim pag-uwas dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin betaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin kitab piara marisin Allah subhanahu wa ta'ala guideline kato padduman kato la raiba fi wayro na mo in paghawal-hawal mo sin halawman niya wayron pagduwaruahan mo sin halawman niya imbeta doon katan bunnal imbeta doon katan bang jumatu bang pajatong sin Allah subhanahu wa ta'ala jumatu in katan halawman niya la raiba fi hudan lil muttaqin salta in halawman sin amuin kitab piara kato marisin Allah subhanahu wa ta'ala inian atinya hidayat pamandu marayaw hamanga sila amuin nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na inlawman alawm sin Quran yung katan in malaggo amuin magbenefits kaniya makakapaida sin Quran sin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala muna pag-uwas siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin alladina yu'minuna bil ghaib dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladina yu'minuna bil ghaib hangkan na rin mga amuin sifat sin mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin magparat saya sila hagaib magparat saya sila amuin parakala ghaib mayta kita natawag bar iman amuin nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin amuin pagparat saya nato sin parakala ghaib nasabot ti Abu Aliya iban sin mga amuin mupassirin bi anakan Ibnu Jarir iban Ibnu Katsir in pagyanon ghaib dahil amuna mag-iman kita ghaib amuna mag-iman kita sinamuin rukun iman unum ini bi asin amuin mag-iman kita pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga malaikat niya iban sin kakitab-kitaban niya iban sin karasul-rasulan niya iban sin adlaw akhirat iban sin mag-iman kita magkaharad kita ha mga kadar amuin piajato atinya jumatu sibudakan kadar marayaw iban sin bukun inian deng Allah subhanahu wa ta'ala amuyat to bangkita niyo amuin mabaya matto pajumlahan hamanga sila amuin bariman haparakala amuin palihalan sin iman
nasubay kita niyo magparat sa sin gaib sabab mga sila amuin di magparat sin gaib di sila matag amuin di nila masampul na impagyanon iman. Alladina yu'minuna bil ghaib, natag kita bar iman sabab sin pagparat sa nato sin gaib. Aun den mga manusia in kakausan sin akal niya sin atay niya parat sayahon kahakaron amuray na muin kananaman niya kakitaan niya amuin kakinaman niya amurat amuin long na amuin kananaman kakitaan mahamot niya amuraning kahakaron sin mga kaibanan ni mga bar iman bukun bihato yung kahalan nila in Allah subhanahu wa ta'ala mayroon pa rin kato nakakita sa magkahagad kita yung mga malaikat niya iban sing kakitab-kitaban niya iban sing karasul-rasulan pero sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin adlaw akhirat iban sin amuin parakala qadar sin Allah subhanahu wa ta'ala mangi iban sin amuin marayaw nahatungod sin mga parakala ini amuin rukun iman unong pagyanon amun pagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pamalaikat pakakitab-kitaban pakarasul-rasulan iban sin amuin adlaw akhirat iban sin qadar marayaw iban sin bukun inyan den Allah subhanahu wa ta'ala in amuin nakapagbangta kya pag imanan hamuk den mga unom yadto matawag kita atin niya nasampul na inamuin pag iman ta. Kung kita nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala hamuk dahil nga unom insyaallah sampul na in pag-iman ta nabang kasunuran pa sinamuin kaibanan inlawan niya bukun biya sin amuin kyupur tayo hamuk dahil nga unom niya to marakatan makupuri namuin hamuk dahil kato di tayo mauning katan hinang niya misang pamarayaw muna in pagyanon day di amuin pag-iman bangisuin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga ayat amuin nagpakilain Allah subhanahu wa ta'ala amuin suratul ikhlas surah hawpu in Allah subhanahu wa ta'ala nagpakila banghisiyo siya iban sin amuin ngan niya iban sin kakawasahan niya iban sin gaos niya nagpakilain Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon antu'mina billah dahil mga rukun iman unum muna panagnaan amuin suway kita mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pag-ibadat amuin katan piapanjari ini Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapanjari kaniya in manusia iban simbukun iban katan alam Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapanjari kaniya ini magkahagad suway kita niyo magkahagad ini katan ini Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kaniya biya din kaingat nato in Allah subhanahu wa ta'ala in siya aun sabab sinamuin katanda-tandaan niya amuin mga piapanjari niya in kaingatan ta alamat sin in Allah subhanahu wa ta'ala in siya aun iyan in langit iyan in lupa iyan in ginhawabaranta iyan sin kaibanan pa dumiwan sin adlaw inyan mahinang sabab manunjuki amo yan inikaingat tabang in Allah subhanahu wa ta'ala in siya aun tuod sabab aw mga piapanjari niya aun alamat pangilahan hakakawasahan niya haamuin pagsultan niya hakatan parakala inyan long tabihan Allah subhanahu wa ta'ala in tag ukum milik kaniya amuin tag papanjarihan kaniya dahil nga sabiat to wayroon mapatut Tuhan dugaing pag-ibadatan pagtag-ipunan pagtuhanan buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amuin tiyuhan si manusia dugaing dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala inyan batal di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan amuin nagtuhan dugaing den kaniya na den hasabi at tusubayin kita mag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan rukun sin amuin iman subay kita magkahagad in Allah subhanahu wa ta'ala in siya aun in siya tunggal in siya aun kawasan niya amuin mga kangan-nganan iban kasipat-sipatan
inyan subay kita magkakad inyan Allahu aun deng atinya sifat ngan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau masabot na to daha susungon sinamuin pangadjian sing kita niyo sa inkahupuan niya amuin subay kita niyo mag-iman magparatsaya aun in Allahu subhanahu wa ta'ala. Yung pagkahagad na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala kangan-nganan niya hakat sifat-sifatan niya hakawasahan niya hati niya bang unuin biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala hamaksud niya subay kita tub-tub kumahakad na sa jaray dito haamuin murad kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In pag-ingat pa Allahu subhanahu wa ta'ala muna amuin biyayta halom sin Quran niya mahamul liya iban biyayta sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito amunain mag-iman kita ha mga amuin malaikat niya. In malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan din ha mga sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay mga malaikat ini sifat sin Tuhan na Rabbul Alamin halom sin Quran la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In sifat sa lagu-lagu sin in din ha mga sifat sa lagu-lagu sin mga malaikat ini la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. In mga sila ini di sila magsulang bang uno hindi akan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon nila sadya bang uno hindi akan kanila sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Di sila magsusulang, di sila magmamaksiyat, di sila amuin bang aun di akan kanila sin Tuhan nila Rabbul Alamin hinangon nila na sadya. Di sila ato amuin magsulang ununo pakaradyaan paaldaakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Nasubay kita nyo magkahakad yung mga malaikat sibu da siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya hakatiluakan jumlahan iban sinamu intiyo kila in mga ngan nila iban sin mga kakahin iban sin mga hinang amuin kiaasayin kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun mga malaikat hati niya wala na biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin bang sila hisiyo iban unuin hinang nila iban mga sifat sila wayron na to. Aun niya sab dahil mga malaikat biyayta ingan nila sin Tuhan Rabbul Alamin iban sinamuin kakahinang nila iban sin mga assignment nila bihan na sibu da biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinway subay kita niyo magparat siya mga malaikat. Yung malaikat di da isab kakitaan iban in taod si malaikat wayroon makaingat kaniya amuray nagpapanjari kaniya. In taod si mga malaikat way makaingat kanila amuray nagpapanjari kanila. Naon deng ha mga malaikat long ta ngiyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin Jibril, Mikail, Israfil, Ibungkar, Ibani Nakir yan deng ha mga long ta malaikat ngiyanan sin Tuhan na Rabbul Alamin Ibani Kiram long nakiraman katibin Rakib Ibani Atid yaon deng ha mga malaikat ngiyanan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inya to kahakaron na to daysab subay na to paratsayahon in kianganan sin Tuhan Rabbul Alamin iban sinway subay na to paratsayahon hajumlahan sinamuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun sambil pakahinapusan sin ayat sabot sin Tuhan Rabbul Alamin. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih siyabot yat wa malaikati siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga malaikat niya nabiya na sinagi in mga malaikat aw nabiyayta in ngan nila iban sin hinang nila iban bang sila isriyo bihan aw nawayroon nasubay na to yat to paratsayahon katan in bang sibu da kiyabayta kato tanu iban sinway inya to wajib pag-imanan sinamuin kita niyo di masampul na yung pag-iman bang aun way nag-iman ha malaikat way nagkahakad ha malaikat sibu da long tasyabut sin Allah subhanahu wa ta'ala ingan nila iban sinway long na yung malaikat behini inyat to hati niya di masampul na yung paghinang nila iban sin di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga amal nila ang bukat to rin mga
hinang long tabihan ikakupur si manusia wa kutubi iban subay naturaisab parat sayahon yung mga kakitab-kitaban piarasin Allah subhanahu wa ta'ala aw nakitab nasabot aw nawayroon dahil ang mga kitab nasabot biya na sin long ta Zabur at kaya para kan Musa Injil kaya para kan Isa iban suhuf kaya para kan Nabiullah Ibrahim iban sin Quran amuin kaya para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Taurah long tabihan kaya para kan Nabiullah Musa Zabur kan Daud Injil kan Isa alaihi salam iban sin suhuf kan Ibrahim alaihi salam iban sin Quran panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay nato ato kahakaron in mga atinya kakitab-kitaban piarasin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin luon niya bukon sadya mo in long tamuin kitab ngan niya sa sambila mo in luon sinamuin kitab halaw si mga amuin piarabi sa mga amuin kitab puas niya Quran inya to atinya nalawa na siya iban sin kya kanapan kya kulangan na siya sa magkahagad kita niyo mga kitab amun niya to kitab nasabot sing kita niyo to nga Allah subhanahu wa ta'ala tuod kaharon nato imbunal yung mga amuin liamod biutang si mga manusia inyan dinato na parat sayahon damikyan helaw man sing kitab yang katan hatungod sinamuin long ta daakan kaniya inyan wala way piagbidaan hatungod sin pag-iman sin pagtauhid usulan sinamuin pagparat sa sing kita niyo inkatan kanabinabihan karasul-rasulan na kaunato sibu indakwa nila iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkan na hatungod sin amuin pag-iman para kala iman pagparat sa pag-itikad amuin usulan sin amuin agama pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan karasul-rasulan kanabinabihan wayroon yadto piagbiddaan sin dakwa nila amurakuman impiagbiddaan ha mga sara iban sin mga hukuman angkan nalong na si mga ulama amuin para kala sin pag-iman amuin usulan sin itikad usulan sin dakwa sin mga kanabihan iniyan hati niya di siya magkapapas wayron nask niya pagyanon di wayron di siya pagkatabunan kanabihan na kauna karasulan na kauna nagdakwa sila papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala nagda pa malaikat niya sambil pa mga aumpiara kanila kitab kaibanan iban sin amuin katan ini rukun iman unum inian amuyanin dakwa katan sinamuin kanabinabihan na kauna kaiban sin karasul-rasulan piarasin Allah subhanahu wa ta'ala angkan na haparakala usulan sin agama taniyo biya na sinamuin pag-iman pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala in dakwa si mga kanabinabihan dayni wayroon tuod amuin piagbiddaan sin hambuk dayon kanila lano pariku bayna ahadim minhum inyan wayroon piagbiddaan sinamuin pakaniya sibu in dakwa nila to katan halom sin kitab mga sin mga kitab tinia Taurah kaya para kan Nabiullah Musa Injil kaya para kan Nabiullah Isa Zabur kan Nabiullah Daud demikian suhuf kan Nabiullah Ibrahim iban sin Quran mahamul liya amuin yari katu tanyu bihayaun nababasa nato nahahapal nato amuin ya apply nato biabagbukan nato inyan hatinya alhamdulillah yung Quran pialihala sin Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amuin pialihala sin Allah subhanahu wa ta'ala siyain amuin nagpanaog marisin Quran iban siya ray sabi namuin magpalihala kaniya Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaturon nagpanaog nagparamarikato sinamuin Quran mahamul ini iban damikyan siya ray sabi namuin magpalihala kaniya nasuway nato kahakaron in mga amuin halaw man sin kitab labi-labi na sin amuin yari nato bihayaon na alop nababasa diurungog kaya kahakad ya amalan in halawm sin kitab niya kan na in sa lagu-lagu musiba aun deng mga manusia at niya di kumahakad si mga parakala ini ni way pagduarwa
larak inamuin batal in kakahinang niya. Demikian di way tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala long tabihan hinang niya marayaw bang siya di kumahakad si mga amuin kitab piar turun sin Allah subhanahu wa ta'ala na rin mga rukun iman unum sa lagu-lagu suway magkahakad pa Allah subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat niya iban si mga kitab niya si buda amuin kitab kaya paturun sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kianganan niya kaya tugila niya iban sinway suway na tuyatu para tsayahun kahakarun inya tuday nga Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuli damikian mag-iman day sab kita niyo in aun mga rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala aun nabi iban rasul piarasin Allah subhanahu wa ta'ala piarasin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga manusia magpasampay sin amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala na ingkatan rasul tumtumun sin kita niyo inian kaya pasampay nila katan in unuin amanat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala adakala aun dahil mga manusia maghunahuna sababing mga karasulan kanabihan na kauna aun miyagad kanila mataod aun wayroon aun tiyo-tiyo aun hambuk aun misan halawang bahay nila misan yung family nila tidak makad kanila nabukon niya tuin dalil saukat na aun miyagad iban sin way miyagad iban sin mataod iban sin matiyo sabab sinamu in long tawala imamu in pagdawa nila in pagdawa in panawag-tawag sin mga panaabiti paarama papagtauhid papagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in katan karasulan kanabihan inyan halawm guideline sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa inamu in pagdawa nila sa amu in pagtayma sin manusia inyan bukun parakala sin kanabihan sin karasulan parakala yan sinamu in pakanya imahal ga kaya pasampay sin rasul sin mga karasulan bang uno impiasampay kanila sin unin piag amanat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapasampay pamanusia bukun yan dusa sinamuin biya na sin bihayaon long na saukat na kawayron na hinang muslim dusa sin Nabi Muhammad sallallahu bukun dusa tayo to amin pabaranta matampal bihaw nin akama matampal bihaw nin Quran in pamando katan sa in problema amuin mga piyasa sampayan di sila tumayma nakunya tudo sa sin nagpasampay imahal ka in asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw adlaw akhirat muna habiya kato amo in magpasampay in pangasubo bukon amo in miyagad imano sa iban sinway sa ini pangasubo uno nakapasampay ka o taway roon in timay may mano siya iban sinway roon inyang bahala niya na para kala niya natiban sin Allah subhanahu wa ta'ala sa adapon in parakala sin karasulan sin kanabihan inian magpasampay akan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan betaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'alayka illa al-balag in tubtuban sin hinang mo amon magpasampay sadya ka manusia tumayma iban sin bukun way inyang bukun parakala mo kan na pagkarungan nato in kissa aun amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam timatabang kaniya miyamawbug kaniya sa wala da nahinang wala da nakaagad wala da kahidayatan makasud pa arama paamuin pianawag tawag sin Allah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin dayha Allah subhanahu wa ta'ala ang kanay mga karasulan ini bukun ini laung ta saukat na aun miyagad kanila tiyo da ataway roon atawa misanin pamilya nila wayron sabab sin bukun wala imamuin pagdawa nila inya turay nga mga atinya amuin panuhuma bukun marayaw pa mga rasulan sababin dawa sin rasulan kana binabihan inian atinya guideline pamando halawm sila amuin long tabihan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala gayran sila sinamuin kakahinang nila aun wahi magdatong kanila atinya aun wayroon miyagad inya tubukon na to parakala nila parakala sinang mga tao wala miyagad kanila adapon in parakala nila amuin kawajiban nila subay kita nyo magkahagad mag-iman sinamuin kaya pasampay nila pamanusia biyasin hazaman nato bihayaon bukun kain Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon dayang mga amuin hikarayaw sin pag-arama muna iban sin pagdunya nato bang bukun kaya pang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
iban wayro undayng ha mga amuin hikangi sim pag-agama nato iban sim pagdunya nato in bukun piapaanib kita nusin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayro na tumakayan amuin way nakabaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ingkatan karayawan dunya akhirat kaya pasampay sin Rasul nagkahakading katan wayro unda ingkatan amuin kangian pag-agama iban sim pagdunya ni iban sim katan ununo kaya piapaanib kita nusin Rasul sa matawd data wala kimahakad inyang bukun para kala dosa sinamuin sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam panuhuman nato haamuin hapag ka Rasul niya hapag ka Nabi niya bat wala siya nakapasampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita niyo mag-iman magkahakad iban si mga kanabihan na kauna yato in sila kaya pasampay nila in amanat sin Allahu subhanahu wa ta'ala na in Rasul hati niya in sila yan mataod dinamuin mataod sila bukun sadya long tabihan biasin amuin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alom sin Quran kawan taglima bunal in halom sin Quran sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kawan taglima isan mga karasulan kanabihan inian ibuhan na subay nato para sayahon sibu da in nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kiya tugila ne ngan hambuk-hambuk iban sin hinang iban sin way haantara amuin in sila aun kya parasin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul na kaunayat to in tao nila ibuhan kaingatan nato iban sin way iban sin kya way ta iban sin way sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya subay nato ato parat sayahon yan halom Quran amuin nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kauhaan taglima in halom sin kauhaan taglima to siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran aun na rin kanila siyabot sa jengan aun na rin kanila siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ingan iban sin hinang sa ataod sinamuin pagsabot singan iban sin hinang biyabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin hinang niya ini bihay ni mataod deng sin ini hati na nagbibidda-bidda inamuin darajat sin mga karasulan akan na siya beta sin Allah subhanahu wa ta'ala halawang Quran wa rafa'na ba'dahum ala ba'd amuin piya pagbukon sila sibu inamuin mga karasul-rasulan misan amuin siyabot katahalom sin Quran aw mga nagkasabot biya kan Nabiullah Saleh kan Nabiullah Hud Sulaiman inyan siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in kuan sa in mga kakahinang nila siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala sa in nahinang sinhambuok bukom biya sinhambuok ang kanna puas daing haamuin kahaan taglima Rasul siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamul liya iban sin aun mga amuin kianganan bang sila hisiyo iban sin mga kaibanan hinang nila aw ni sampini sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pag-anon ulul azmi minar rusul amuin mga malaggo tuli sabi namuin kakahinang nahinang nila rin sin kaibanan amuin mga pag-anon ulul azmi minar rusul puas daing haamuin kauhaan taglima aw napi lima amuin long ta malaggo impagtuyo impagjuhod bukod na to simu-simu da sila katan sabihan na sinagi piya pagbidda-bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat biasin kita ni manusia law nawakullan wa'adallahu alhusna in katan kita niyo at iniya jajanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan sa dugay ng karayawan kaniya iwan sin kaniya piya pagbidda-bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala damikian in karasulan aun ulul azmi na rusul napi sin Allah subhanahu wa ta'ala lima pagpuas din namuin kauhaan taglima biya na kan Nabiullah Ibrahim kan Nabiullah Musa kan Nabiullah Isa iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun natulong tabihan namuin lima pag-ubos ding sinamuin kauhaan tag lima biya na sin kan Nabiullah Ibrahim kan Musa kan Isa supay nabu kan Nabiullah Nuh iban sin atinya Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasin atinya Nabiullah Nuh panagnaan siya amuin nakaw na ang biya din tuyo beta sin Allah subhanahu wa ta'ala lam sin Quran amuin sambil aun hambuk sura Nuh
inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ay ya'tihum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullah. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin pagdakwa niya pakauman niya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Amo na tundeng mga salagu-lagu beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Nabiulano beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap siya manawag-tawag pakauman niya patao amuin papag tuhanon papagtawbaton papangayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangon nila lapaton nila tayngan nilang man sila di makarungog. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk sura parakala sin Nabiullah natu Nuh alaihi assalam na amoy mapuas dahil ha amuin kawahan tag 5 aun 5 mapuas dahil halimayat to pinian na sin Allah subhanahu wa ta'ala afdal dahil kanila katan amo na in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasubay nato ato paratsayahon biya na sin pag pagparatsay nato labi-labi na panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasasabot nato namang biadin at niya para sayon nato in kiyabayta niya tasdikuhu fi ma akhbar nasabot sing kita nyo silumabay bangunin kiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kahakaron nato wa ta'atuhu fi ma amar amuin magtaat kita bangunin dia akan kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajtinabu ma naha anhu wa zajar amuin aniban nato bangunin papaaniban kato taniusin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an la yu'badallah illa bima syara. Subay bang kita niyo magtag-ipon magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala halawm atulan siyara kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala labay piaragbus sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amoy ato yung pag-iman pa karasul-rasulan magkahakad kita niyo sinamuin Rasul sibu da aun kiyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinway iban kiyanganan iban sinway labi-labi ng kiyanganan subay kita niyo amuin magkahakad la nufarriqu bayna ahadin minhum di manjari ing karasul-rasulan ing pag-iman nato tiniaduga ing iban sinamun hambuok subay sibu-sibu katan ing pagparatsa nato sibu da amuin nasabot ingan nila iban sinway ing katan sila to subay nato pag iman ang kahakaron insyaallah subhanahu wa ta'ala pataptapon nato ato pasur nato pag iman sing kita niyo wa bil yaumil akhir amuin damikyan magkahakad kita niyo in aun in adlaw akhirat subayan mag-iman in pakanya magkahakad in pakanya subay mag-iman tinya dayang mga rukun iman unum in magparat saya kita niyo in aun in adlaw akhirat na magtag na in adlaw akhirat puasing kamatay sabab in amuin pag-ubos sing kamatay amuin pag-anon hayatul barzakhiya amuin kaboy halom sing kubul doon pagkita halom sing kubul pag-ubos yaumul akhir pag-ubos sing kaumul amuin adlaw akhirat yaunin paghisab yaunin pagtungbas yaunin pag-inom sin amuin long tabihan pagtaytay siratal mustaqim yaunin pagsudsul ka iban sin pagsudnal ka yaun doon katan mataod hati niya hinang siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat adapon inamuin pagpuasing kamatay ubos doon pagkitalom sin kubul mo kumpayan adlaw akhirat inyang pagyanon hayat barzakhiya amuin dugaing isab long tabihan amuin kabuhi inyan bihaon kabuhi pagubos mapatayin tao pag-ubos halom sing pakubulan niya pag-ubos amo na adlaw akhirat biya na sinagi yan doon yung pagtungbas pagdihil sin kita sinamuin mga kitab sing kita bang matabok ta sin tuo iban sin lawa yan doon katan hadlawa pagtungbas pagtay ta siratal mustaqim nasubay kita niyo hati niya magkahagad dayon doon ang kanna dahil di hatartiban niya long tabihan aun dahil mga dua asin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam manunjuki in mga kahalan ini mga amuin duwaing siya long nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka aishas suada ini para kahala dunya amuin bang man long na ya Allah in kabuhi ko hadunya halom kasanyangan wayron problema wa mautas syuhada at niya ikarwa
amuin bang siya mapatay, mapatay siya sing patay sahid. Wal hasra ma'al atqiya, at inihadlaw akhirat amuin bang magpunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kataan manusya, papagpunon siya iban si mga tao nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa murafaqat al anbiya, nadugaing na pag-ubusin adlaw akhirat magsud na sulga, halom sin sulga in marako ya Allah amuin maglundang panon halom sin sulga amuin mga sila kanabihan. Sabab sila to sa taas-taas amuin darajat ng mga manusya bukon ka nasabot na tuha panagnaan sinamuin surah amun suratul Fatiha long ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim amuin mga sila amuin nasabot lang na siratal ladina an'amta alaihim kianug haraan padaan mabuntol siabot hadukay sura biya sinamuin surah Nisa ulaika alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin mga kasila kanabihan was siddiqin iban si mga siddikun was syuhada was salihin amuyat to ang kanna adlaw akhirat duwaing natin na suwaing kita magkaka din adlaw akhirat ang kanna umday nga mga manusya di magkaka adlaw akhirat at tinadi da sila magtaka masinadlawin wayron pagduarwa in adlaw ini jumato iban wayron ini longta suway ni kahakaron sin kita niyo sabab hambuk din nga mga di manjari at tuam long tahikalarak sin hinang sin kita niyo pag iman bang kita di magkahakad adlaw akhirat na bukon pahat na ito dahil mga manusya misan ing kamatay long taamuin kabuhi alom sin kumul di da magkahakad di ba din in adlaw akhirat ang kanna biya na sin agi hapanagnaan matawag kita bar iman sabab sin pagkahakad ta sin gaib in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala gaib, pamalaikat gaib, parasul gaib, pagkakitab-kitaban gaib, adlaw akhirat damikyan gaib. Way ren kato nakita sin Allah ta'ala ibang malaikat ni ibang sin kitab amuran kitab Quran bihon niabutan nato iba sin karasul-rasulan niya misanin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nato la iabutan magkahakad mag-iman kita niyo adlaw akhirat so dahil wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri min Allah ta'ala subay magkahakad dia sab kita niyo in katan hati niya pakadaran inian dahil Allah subhanahu wa ta'ala qadar amuin jumatukatu mangi iban si marayaw inian dahil Allah subhanahu wa ta'ala in katan ini hati niya huway pa kita piapan jari huway pa piapan jari in Allah sin in langit iban sin gumini kay man ngay butahon kaya sulat na bang uning kadar jumatukatu at sibu da kadar marayaw iban sinamuin mangi nasubay kita nyo magparatsaya bang kita nagkarayahan inyan kadar nagkamiskinan kadar inyan ingkatan uno-uno tinya inyan kadar dahil Allahu subhanahu wa ta'ala magparatsaya kita nga aun dahil mga kadar maniw tiyo aun parakala kadar amuin inyan wayron pagbaya sinamuin kita aun isab kadar tinya aun isab pagbaya sin kita nya to dipin nya to aun asubuhon sin Allahu subhanahu wa ta'ala ren kato biasin misal niya mukhayyar iban sin musayyar in amun law mo magsambahayan kayo iban sindi makasambahayan kayo iban sindi inyan kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala saong pagbaya mo rin doon so pa amuin law mo miabot ng sambayang isa adi na ako magsambahayang sabab di na ako sumambahayang inyang kiadar na sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to mukhayyar ang pagbaya mo inya to bang kawala si mambahayang asubuhon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala aun ikab niya aun punishment sin Allah sa inya to kadar long mo asal da bang kiadar sin Allah ta'ala na ako mag-ibadat na ako aun pagbaya mo long na kawaong kunin alta sin tao yun asal din yung kadar na in pagtakaw ko sin pagkawa ko yun kadar mo na to sa iya to aun bihilan si Allah subhanahu wa ta'ala manu siya pagbaya bihanda yun doon
Nabang aun pagbaya si manusia inyaon aun kaingatan ni mangi iban si marayaw o si hinang niyara mundal niya to kadar sa ikabon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, hukumun siya aun punishment kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya along na kiadar sin Allah ta'ala salda lumakso na ako rin nga taas building yaon. Wala tulong na kadar da. Mundal kadar sana sukutun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, pangasubuhan ko. Iban ikabon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala rito. Miabot na yung waktu asal dalong ta di na ako sambayan yang kadar na san. Yung kataan ununong kadar na san. Yan ito di manjari. Yung mga kadar amuin aun pagbaya si manu siya dahin doon. Hati niya iniyan asubuhon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun alta mo way ikaw nagzakat, aun kusog mo miabot mo lang puasa, way ikaw nagpuasa, naghaji, nagsambahayang, law mo kadar na inyan asubuhon ka, siksaon ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saon parakala kadar amuin wayroon di kita atinya niya wayroon tud pagbayata biya si mga kadar among biya din dagbus tayo ni long ta di kita siksaon asubuhon sin Allah ta'ala may ta kita piyag anak diha Pilipin hinang kita Pilipino atawain niya on piyag anak ko maputi maitom mapansong ilong kum miilong maraya usog inyan way pagbaya si manu siya dayon doon niya to wayroon niya to at niya di kita asubuhon siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala bihatuin dagbus niya may ta ko malanjang may ta ko pandak inyan at niya kadar kay mo sin Allah subhanahu way pagbaya mo ray doon ning kadar mo mayroong pagbaya dayon doon inatuin Allah subhanahu wa ta'ala di niya kita bihan asubuhon siksaon ha adlaw kana adapon aung kadar biya na sinagi bukod ni ingkatan pakadaran hati niya inyan hibalik mo pa Allah subhanahu wa ta'ala aun kadar amuin aun isang pagbaya mo rin doon asal da kiadar na ka ako mapatay hapdi na ina ako kumaon naway roon in Allah subhanahu wa ta'ala yung dagbos niya pangasubuhan kaw siksaon kaw sabab nagpatay ko simbaran mo ikaw kimaon sin aun pagbaya mo rin doon ang kanna imbihat magkulang maglabi amin ato yung mga masabot na mo hatungod sinamo yung kadar sa in mahuli rin dito ingkatan pakadaran mangi siya iban si marayaw siya inyan tayo mauntaray nga Allah subhanahu wa ta'ala jimatukato atin niya bang kita kiyari hilang karayawan inyan atin niya den Allah subhanahu wa ta'ala kangian den Allah subhanahu wa ta'ala subaitan atin niya tayo maun inyang katan supaya masampul na impag-iman nato pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat tureng nga mga amuin rukun iman unong pagyanon na subay kita niyo mag-iman habihat to indagbus niya lang na si mga ulama atin niya imparakala atin niya iman amuin ini subay na to pag-imanan siya katan di ato manjari amuin long ta amuin biya na sin magkahagad ka o nin Tuhan di ko magkahagad o nin malaikat magkahagad ka o malaikat di ka magkahagad o kitab supaya tuwatin niya supaya masampul na in pag-iman singkitan niyo para sayaw na to inamuin rukun iman unong pag-ianon supaya tinya tumaas-taas in darajat magkita na hinang muslim mukuning katan muslim na hinang siya bar-iman sa aw pa mataas darajat amo inlong tapagyanong ihsan sa ingkata bar-iman in sila muslim bukuning kata muslim bar-iman amo ato inamuin kahawpuan niya akat ang darajat sin iman ini ikarwa lambang bang kita nakasud na paara ma Islam muna na hinang ko muslim alhamdulillah na insyaallah sumungsung kita niyo pahikarwa lambang mahinang kita niyo mu'min insyaallah matu kita niyo paamoy punto kantud mahinang kita niyo muhsin biya na sinagi bukuning katan muslim mu'min sa ingkatan mu'min muslim siya bukuning katan hati niya mu'min muhsin sa ingkatan muhsin mu'min muslim siya bihatu inamuin kahawpuan niya na insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin ato din mga laong tamaniw tiyo amuin masabot na to hatungod sinamuin para kala sin rukun iman unum amuin magparat siya kita pa Allah ta'ala pa mga malaikat niya iban pakakitab-kitaban niya pakarasul-rasulan niya iban adlaw akhirat iban magkahakad kita niyo mag-iman kita niyo ha mga kadar mangi iban si marayaw imahuli ibang mga
kabtangan namo nasa din ito pagmaapan yung rakuman inyato din kamo sa jaman ng kasaitan inyato mga unsa pa mga kabtangan namo imamo inyato ha tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala imahuli patubtubon namo sa jaray nito wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.